Mana tahu rasta. Aku tidak rasta panas ke speme kancane speme apa. Aku speme panas. Saya memang bisa pan. Pana usongo mbosa sasa le kuku zaka zi 2000 mangete mansu ya kitchen nsetwele evile nyatela 10 ayi yazi matoto nasengulume ngindondela akusale nemnyameni mina ngakufake kukhanyeni hayibo madoda nasengulume nginondela akusale nemnyameni mina ngakufake kukhanyeni hayibo uyazi umuntu efuna ukuthi umthathe umfake phakathi kwepani usumkhanisana uqeda umphosele ngale komvula umuntu akakho right makhelwane lakho yazi unsebenzile ungensilele lakho uyazi umuntu efuna ukuthi umthathe umfake phakathi komlindo wesambane kancane makhelwane abantu kabeshu amakhelwane
uyajika-jika umuntu uyajika-jika umuntu uyajika-jika umuntu uyajika-jika ngakususa mnyameni ngakufaka ebukhanyeni ngakususa mnyameni ngakufaka ebukhanyeni namhlanje nguwena losonjikela ngakususa endaleni ngakunikeza ukuphila ngakususa endaleni ngakunikeza ukuphila hayibo kahle kahle umuntu yena unjani hayibo kahle kahle umuntu yena uyazi umuntu yena umshaye nokhelwane upangise katheni impela ngoba unyama engathi isithunzi sensha uyazizwisa senze nje mpana donke impili uzungumbuze kule nyakwa kwangisiza kuwo uyazi kwasuka yemelo nasikeni lo bathi bana nasika lo usekabheju nezifakamise babana wasuka kuyimi ngusabhethe ngujika ibhashi logatsheni siyavele logatsheni ebhinga ukuyafika kwethu ngale kuba kamakoti kagatsheni lapho siyavele abasenzela khona okunye babe sithatha besiyasipaka endlini bethu silale lo rasta heyi urasta lana wasenzela kunye makhelwane siziphakamisa babana Rasta walale bemi mbanje ubusuku bakhe wabhema imbanje urasta azasedaka imbanje makhelwane zithi manje bukakuseni khona phana izaluka sesijambululo umkhonyana khona ubonanga wena abantu balele bebhenyisa imbanje endlini karasta khona ngale sangithi mana mphumele phandle sangithi into yazinakho kuyinje okunyelezileyo ngathi sabhethu odwa kudomba kubamba liziphakamise babana